na ba ko so no Philemon Ajoy. and the winning no. Oh yeah, my twin brother. I see. To twin brother and Philemon. Ajoy. To we Philomena. Ajoy. Ebra Obra Eko adwuma no mumma akwan na munya holidays na wonko no na wo fie Ajoy. Okra ene fiti ase free ho ema me osori anopa ede na oye owie okache wo sade en free woko ni nyina no ede na wote ya eitine twin ene wa ha sei no ata we yata ata yonko Osori anopa cry se okọ adwuma aba. Ene ka je se nyame nfa ne nko. Ba na anopa ne ese ekosra ye teacher ba ko. Ti oka so okọ adwuma ba nam se ne okọ ba. Oba na yekọ teacher no akosa because he hu na che. Nti Monday no na meboa maame bo ye fe ya meboa no na oton ni kinkin. Na meboa no ba ho machi. Na me da ho na me phone free store be hwe for me. Nti me sorry yen. Me yem sheme na me nwa na dwen ene di kan ba me trim face ti me ga chem papa so ma yem friend se ne ho ebia ne ho te se ya na asese nti papa ka sa ade asa nti ade achi ana se me free ma me no ton kenken no ba ni aba be friend ne bisan so ko akosise ti me ho na me sesa nyoma no akoja no eno be ka kire me se ata master se me friend na me se me friend ba na odi kan ka chem de na me yem ashim ne sisi mi so se bibiasi inti ena omuka chem se member so government ba mi ko no mu nu ana ejuso man kwando so hospital bi sure inti me ko kama kan chem papa say nesi because ono o pressure this on the pressure be ba inti me ko ana me fa aka na me ko inti me ko na order emergency me ko na wada ena me born na on tini na mbiza za da me bon no ntia no se fiti ne ho nyina ne soro nyina ekọ na nya adwuma bi mo bo na onti na me se ada soro de okọ ye de na ofra bon sai no so abehwe wasa ba na onti mi nka so no o se na wa hu de ye na ofri soro be bo ho nti opeja na ni so na ni ha adamoja at once na miti minji na wo enhwe wana mi pie na nanim de mi pese me so ama na hu sese na mi pie ti mi pie na mi kosu na mi saba na mi ka chense wo de onto ni bonya kopon be ye enti e mu wa na mo ka so mu ntimi e mbo na chinko e mbo na chinko okonfa no chi na still mi kan kire mi papa enti ambulance me tina ne ho sa ko pem sa ambulance e bai na metina ambulance mi ade ne ko okonfa no chi una wotina emu metina ambulance ni wonko a menene master no na ye bo na chi ko okonfa no chi nti so na mi sweza me ka kire papa the pressure be banti e ko no mo se to so 30 something na onyanya bed na metiwa na joni sa meti what was to yenya bed about 10 11 yenya bed na mi yetiwa yeti ani mo sa na afọ mo ka se yenya bed na afọ yede ne kwoto na me ka tren se mi ko fe dada nyanti na ne master no no na ne mi ko fe na me duru fe nso na yes o ma bo me papa ama ne dada na me ka tren se ne ho ye Philemon de ne ho ye ne ho beto no ba na onim se condition ni e ye serious sa ay bad studio how you doing ya ne Philemon na ta you me center for teacher teacher means then I was just na afede me ho na cry the basa ya wo mo bomu takro che se wo no pie ye na wo to aso bai sai na wo nya be mo city
Minha bem de oia pa. Menina no fi menina ono ne me papa nti bibia menina na ye. Na so ya wo try cry bia ye ko ye bia kwa bonti akoto ade a. Ya me nkwa me pese me kunti na mafa ne di mechi. Na se me ba fi a woda wo na me pese me koto ade me nkwa me nti me nko. Afa na maka ye mbra. Na onya pretend no so measure for me. Anko be di mechi ne me ko. For Kwajuma Bana Sabia, me was school when I said me yes, can my friend now was sending me. Me mammy, we are some more kind as I said, I come and me papa auntie. Yes, so soon she had dear. Now ain't me marry me papa. Ain't see how dear. A dream, mamma, will not be papa, no memoir, didn't. Catch me send a young copper, a Juma being into no need the carpenter for energy. And I made them, mammy, be way for to kink and I'm so a anamicobas and a baby papa and baby brains. In kind of nti me bua no ono so no yin papa paro so ba me nti ono so okona so de bi ba na ye nyina ye de ahwefe na obi ampese bia we hu nti na wakoba bia kwakoye no mabone de na ye ka che we mfa hu ni de besi bia ye be koso aye krapa nti na mfa hu ni oh how are you come still na encourage me say papa no ni ahode ya say ode be ya adwuma behind na ya say ya hu de obi timi busa flo unu ya say why say na wo school yin me super na so me zum beje we say anaza me te class am na campus a me say additional ka me timi ensu ya you say one in the one class one. But you have no class what you mentioned. What you were cheap. I would try when I was sitting in baby and I wouldn't have taught you. No. The shampoo with me, she had it. Baby. She said, come over, bet you. Mummy, come over, bet you. But I. I'm a moment number 7. But that Roma, yeah, to Uncle Botcher and so, and so. There be a who will be a Okaka wins. Wait, dear. And your crab on the same. Name Mum, such a tycan was saying. And yes, your mammy went to a young crab on the same, a young crab on the same. Your papa and won't yet. Nti ebeye de betumi bia yenso betumi dia survive ye de awie school nenso he de akwa akosie e bia wo bia ititiro you say you were twins intafo we ye case wo ye tawia wo ye nyakomago wo ye boku kuwa se de wutie bia iskafo amohwe ye na mutie ye no browa yeah, we free 3-story building, so about it, Ashiasia. What paralyze it? You be sit down here, bigger penny. I say, yes, you will be. No, what's 1 year, 1 year, the boy Bushiana so. When in New York school, was say, yes, Sumaya near, can I bread yet? Yes, yes, my man, you try many men who may be. You were school move, me brought to Mechi. Yes, when they were trying to near, we empty seats. Yeah, will be anti so. Free school, but I will say you will sit down one. Or no, who are I am not at the end way. Say, is it more school? I am no mamma quite say, I am in Bession. Me born quote me cousin, I remember. Nabemabu wa bere wada wasa wa bere wada wasa unko baby anaza wada daza mama kan say be ndise me question wo fi na me go school dia ene adisia kra de mitimi su yetimi kra de kra mani na board no so so na anya wo kra na meetie adena wo koye no wo se sign ben edi na si e ma wo mo hye na wani kodi ba dia wo bra wo na chi me phone free so
ɛbɛhwee hɔ na mekyagye nti phone firi so bɛhwee hɔ na ɛkrakeeɛ nti ɛkrakeeɛ a mefa nam sɛ na baabi a phone yi dan yi ɛsi dan firi so bɛhwee hɔ ama na krake no nti nipa ne wadwen ba me tirim yɛ me nua no na meka kyerɛ papa sɛ ahomakye yɛmfrɛ Philemon ne mbisa sɛ ne ho te sɛ na ɔse ɛsɛ me deɛ yɛ ahomakye nti adeɛ kyi a nti adeɛ kyi na mekɔboa maame na ɔtɔn kinkini nti na obi ahyɛ me a n'akoa baako hyɛ me ɔse master ne sɛ memfrɛ na mbisa sɛ ada biribi asi anaa nti ato anse deɛ na meyam ahye me ɛhɔ no ade mehu sɛ biribi asi nti ɔfrɛ me a ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔka koraa na ɛnyɛ me wawa ne bisa ne sɛ ɛmfa na ɔmo wɔ na ɔkyerɛ me ɛhɔ no a na mentimi nka nkyerɛ me papa ɛna megyae biribi a meyɛ bia na medi akyire ɛkɔe 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 0530 507 I'm on the studio 0530 507 849 0245 301 462 I'm in the Sawa dear Bako. My vision for no embryo. And I have a book, interview about. A dear na, what's a while? What the kite, Obra pie in the